سلااو ڕێز تەماشەوان هێژا بولتانە ساعت 6 هێڤارێ ژوارە پێشکەشکەم دەست پێکێدا گرنگترین سەرنوچە. روسیا و تورکیه یکم دورین هفبش لباجاروک ترفعتی پارێزگا حەلەبێ birêve birin. Rejima Sûriye û opozisyona Sûriyê narazbûna xwe ji biryara Trump derbarê Colanê diyar kir. Piştî ragihandina têkbirina Daişê, êrişek ji heman rêxistinê ve hate encamdan. Grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li ser diziya mal û milkên welatiyên Kurd bi hev ketin. Dubara Slav. James Jeffrey şandayê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê di konferansekê de ragihand ku karê hevbeş derbarê avakirina navçeya aram li gel Tirkiyê berdewam e û YPG nabe beşek ji navçeya aram. Şandayê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê dibêje YPG bi tu awayekî nabe beşek ji çareserkirina krîza rojhilatê Çemê Feratê û navçeya aram. James Jeffrey şandayê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê konferansekê de ragihand ku karê hevbeş derbarê avakirina navçeya aram li rojhilatê Çemê Feratê li gel Tirkiye berdewam e û ji ber hebûna peywendiyê navbera YPG û PKK da weke Tirkiye dibêje YPG nabe beşek ji navçeya aram. Herwiha Jeffrey got ku ji mafê Tirkiyeyê ewlehiya sînorê xwe biparêze. Donald Trump serokê Amerîka li gel Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye em jar bi zelalî got û bêj kiriye. Herwiha şandayê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê got ku Amerîka razî nabe Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibine qurbanî û rastî êrîş, metirsî û karasata werin. û di dema niha de Amerîka kar li ser dîtina çareseriyekê dike da ku bibe cihê razîbûna tevaya aliyan û bercewendiyê wan biparêze. Di berdewamiya gotina xwe de Jeffrey got rast e li ser erdê Daeş nemaye lêhîna şer li dijî rêxistina teroristiya Daişê bi dawî nehatiye. Lewma daxwazî ji tevaya hêzên hevpeymaniya navdewletî dikin ku di şerê rêxistina teroristê de berdewam bin. Da ku teror bi yekcarî û li ser tevaya astan were ji nav birin. Di Kongereka Rojnamevanî de şandayê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê James Jeffrey her wiha ragihand ku hêzên hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê li dijî rêxistina Daişa terorist hebûna Daişê ya leşkerî ji nav birin û ew hêz tu carî nabin hêzên aştîparêz. Hêzên hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê nabin hêzên ji bo parastina aştiyê. Ev axaftinên şandayê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê ne. Duh di Kongerekî Rojnamevanî da li Wezareta Derve Amerîkî James Jeffrey şandayê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê ragihand tevî ku hevpeymaniya navdewletî li dijî rêxistina Daişê ya terorist serkeftineke berçav bi destxwe anî û hebûna Daişê ya leşkerî bi temamî ji nav ber lê belê ev nayê wê wateyê ku şer li dijî rêxistina Daişê bi dawî hatiye. Navbûrî serbar kir ku ji niha pê ve şer li dijî rêxistina Daişê ya terorist wê bi şêwene nû be bêyî ku wan şêweyan bi daxuya kirin. Û got ku hêzên hevpeymaniya navdewletî bi hezaran ji teroristên Daişê girtin û pirraniya wan ji Iraqê û Sûriyê bûn û yên biyanî jî hebûn û di dema niha de kar û danûstandin ji bo vegera teroristên Daişê yên biyanî ji bo welatê wan tê kirin ta ku bên sizadan û teroristên Daişê yên xwecehî yên ku destê wan di tawanan da tun neye divê bên perwerdekirin û tevlîcivakê bibin. Ew jî li gorî gotinên Jeffrey. Derbarê biryara serokê Amerîka Donald Trump bi vekşana hêzên xwe ji Sûriyê, Jeffrey got ku ew biryar berdewam e û mana 400 serbazên Amerîkî di Sûriyê de bi mercên pêşeroja Sûrî re girêdaye. Her wiha bi sînorê Bakur bi Tirkiye re û bi Iraqê re jî girêdaye. Şandayê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê her wiha got ku sedema mana serbazên Amerîkî di Sûriyê de ew e. Gihêştina rêkeftinekê li gel Tirkiye ku matirsiya wê li sînor û ewlehiya xwe ji hebûna çekdarên PYD heye û tekezî li ser wê çendê kir ku parastin û piştevaniya Amerîka ji çekdarên Hesedê re mijareke nayê gengeşekirin. Lê belê hêzên hevpeymaniya navdewletî li Sûriyê nabin hêzên aştîparêz. Belê temaşevan hêja li ser vê mijarê me mêvandariya mamoste Menal Hesko ew jî şorevekarê siyasî kiriye. Dem baş mamoste Menal. Dem baş. Mamoste Menal em ê ji daxuyaniya James Jeffrey de dest pê bikin dibêje ku nabe YPG
ببه بشک جه هرما اوله ل روجاوای کورسانه اخفتنا تا شروعه تا سرویه که چیه د دەستپێکێ دەدەوێ ئەم بزانبن ئەنو ئەمریکا ئەڤ نەجارە ئەولا و گۆ ئەڤی تشتی ئانیە زمان ئەمریکاش ڕۆژا ڕۆژ بە گوتیە ینی دا ئاریکاریە مە بیە پەکێرە ئاریکاریەکش بۆی شەرێ داعشە بەستە ئەم بێژن دیتنێ سیاسی یانجی کە ئاعترافك سیاسی ئالیە مەڤە بوانە تونەیە ینی بەس مەسەلا شەرێ داعشێ و دەما گۆ شەرێ داعش بە داوی هات وێ چاخی ئاریکاریە مە بوارە نامێنێ لێ کا ئەمێ ڤەگەرن برەنگێکی دیترکێ پرسێ بێنە بەرچاوێخوا ji ber dema got James Jeffrey dibêje em pirsa Tirka fêm dikin û Türk wê nahesêb dikin hêzeke girêdayê bi ser pekekê ya. Di rastiyê de niha wextê got em vê dîtinê bi zelalî lê temaşe bikin. Sîwana siyasiya peyedê ya yepekê kiya. Yani niha em bêjin em bixwe weke îsanê Kurd em bêjin bera Amerîkayan Ewropayan jî kê ریخستنê siyasî Kurdî dema gobên giftûgoyê li gel yepekê yan jî kê partiya siyasî bikin ka ew sîwana siyasî kiye ew terefê siyasî kiye ji ber ku sîwana siyasî bi dawî tê dîse careke dîberê xwe bidê qendîlê û ev rastiya meselê ya got James Jeffrey li ser sekinî James Jeffrey baş vê rastiyê dizanê tu çiqa hevpeymana bi yepekê re bike careke dîtir ki ew hevpeyman naçine serî ji ber ku heta got yepekê nikar bê sîwanek siyasî Kurdî serbixwe safî di Kurdistana dibin destê Sûriyê de avakê projek Kurdî di wir de avakê lê heta got girêdayê qendîlê bê wê çaxî biryara ne di destê te de ya û yê kesek jî kê nikar bê te qebûl bike yan jî kê karibê levhatina û giftûgoya te re bike. مامۆستا ئەvە دەمەکە بەحسا هەرێمە ئاڵام هاتبوو ڕاوەستاندن تو کەسی بەحسا هەرێمە ئارام یاژی هەرێمە ئەولە نەدەکرد چما جارەکەدن هاتە هۆلێ گەلۆ گرێدانە خوا بە داوی هاتنە شەرێ داعشی بە گرێدایە یان نا بێگومان di neqşa Sûriyê de yanî li Kûlerê dibe li Dêrka Hemkot dibe ya li Der'a dibe li Babê dibe ya li İdlib dibe ya li Dêrê dibe hemî bi hevdû ve girêdayê ji ber heta dikaribê çaresereke siyasî çareseriyekê bibîne ji rewşa Sûriyê ve divê hemî bi hevdû ve bête girêdan û rewşa Sûriye em zanin di destê dewleta de êdî nemaye di nava Sûriyê de kê çawa li ser bisekinê dibênin grûpê nava Sûriye ew xwe çawa lev bikin yani çi opozisyon bê çi rejîma Şamê bê çi terefê Kurdî bê em bê çawa lev هاتنا بابدوره بکن حتی دولت پشتگirtiya وابکن لی دواره لفهاتنا بنگهی اساسی ده وکا گوتی تا گوت اندوی دولت وینا قبول بکن و داعش یک جوینای و پشتی داعش شی که مثلا ادل بیج دوی تبیت چاره سر کرن و کای چاوب بی لی مثلا دفرا آرام نگو هاتیا را وصادن حتی وکا دی ساعتی هین لزلاله بچی شویه اید ناف که ده بی که دوی ده پشتدار بن جبر وقتی گو ترکی وکا شرطکی اساسی ده دینه انو دوی ام بیجن هیزه لسر پکه که ندوی دفری دبن و اوی دیجی که حتی وکا وی گاوی قبول ناکن يعني دبيجن جرك ام بن يعني حتى بهشكره كسيوك صالح مسلم كسيوك آلدار يعني هشكره قوت نتركا قو ما قبول بكن امي ودفري باريزن بس ترك وانا قبول لكن دفي دريدا قالوا برس او اف دفرا آزاد آرام وقتی گو چه بی وکی نمونه خطا سه شش کردستان باشور دا کیه کار بی وی دفری به پاریزه و ام حمود زان حتی وکا وی ساعتی جالیه طرف کردی و لبهاتنک تونیا پیده بتشي ويا حتى وكا في دقي بيشمرقا قبول ناكي وبيشمرقا امزان جهه كي فرميه جهه باوريا امريكي اوروبي وحتى حدا كي هكا ترك شي خاص يجي اردوغان وميجيه تركا لديجي بروجا كردي ما مصطفى يعني دنارينا تدا رولا كردان چه انا كسبه يعني چه پیده به ود هرم اولاده تنبه بچه شوي به لا من ابو شوي قوت قربان من ابو شوي قوت حتى وكا في ساعتي پیده مخابن اواگو خصوصی سیاست الامر الواقع طرفي دي تركي كردي لسر عرضي قبول ناكي لدوار سياسي دوار ناف دولتي دا دوار سياسي ناف دولتي دا انا كسي بيجو مان تمثيلا سياسيت كي وانا كسي ام حميد زان سيوانك سياسي جي بيش مرجي روج ريا يعني كاري گفتگوی که بطرف کیره بکه گو خودی مجار بی خودی باوری بی خودی راستی بی باشا برای برنا دورین هفبش نافبرا روسيا و تركيا دا ل باجاروك ترفعت لپاريزگاه حلبه قالوا چوا تاي دده او چه برسفه دده يپگه کو او باجاروك دبن دسته يپگه دبو
يعني مخابن چه خاصی اف گوتن بما خوش بیا نخوش بیا حتی وکوی ساعتی پروژه یپکی خدمت برجواندیه کسی دی ترکی ده دوری دیش خلکی رزگار کرن تو پروژه کردی نه هاتا مسئله يعني او لگور او بيجن 11000 انسان هاتنا شهيد كرن و 22000 بريندار هنا قالوا افي چه قازانجاي هاتا كوباني وعفريني وقامش لو ديركا حمكو وسريكاني وعامودي هيش خرابوني بيبا نهات نسبة عربها زيادة تربو خراب تربو دفي دريدا اف دولتانا اتفاق ناغواداتا هنا تش روسيا آلية خبا برجوندية بتركارا بن غريدا برخي بابي وحلبي وحتى اكو بقي دفري ام بيجن جبل الاكراد بقي لازقية وبقي بحري وچج آلیه دی ترکیه پرجواندیه امریکا و ترکارجی که به ام بیجل دورا کردستانی به و حتی مثلا تنف و دیراز زوره به و بگه سینوره گود درپاسی عراقی و موصله و باشور دبی اوانا برجواندیه دولتا بهدورنا مخابن برجواندیه دولتا حتی وکه به ساعت نب گروپ بکیرنا گروپ که گوهاتی شرج بوی کسی دی ترکیه که وز باور راک مش بوی پاکیجی که گلک افنا تشتکی مهم بیجبر اوزان او ندنا بجاره سیاسی دنا لی ایرو یاجی دو قالك إيريش يعني هجمارك إيريش لدجي قصده لحويج هروها دردورة من بجي هاتن بيقانين صدمن ويا كيتشبون أزين هذا ما جو جيمس جيفري دبي شري داعش بداوي نهاتي أو وك دولتك وك أمريكا وك أوروبا وك روس خوشك زان بيتشاوات بيجن شري عسكري أم بيجن إيرو بلكي أم بداوي هاتبي ليت نكاري ولاتكي كار بيج داعش رزقار بكيش بر پر صدم دمسألة ده هنا يعني چاوا میجی داعش دفری دا آوا بویا چاوا پیشگرتی جیره هاتیه کرن اف کسی گو دناوا وی دا مزن بونتی چاواش مثل اف همیشی که حاضرن آمدنا فقاندنه که الور خوب بکن خوکوجیه که الور بکن تالان کرنه که الور بکن جبر فینا اف هریشه گو انجام دادن از باورم اوا بخوشی که حتى حدكي هيجي برجواندية دولتا بيكتين لسر عرضي آلية قفتوغوية دا وأف بخوش ياغو دستي يبكي بخدجي كما يوقتي بيجي هي شريع عسكري توا نبويا يعني معناته هي برجواندي بمرة هانا بريخو بدنما چي خاص جيكي ام وي خوشك زان نريجيم ايوا قبول بكي ونا دولة ايوا قبول بكن بذيشي وي بن هكا بذيرنجي سياستها خوي گونی کارن کسی قبول کن جو خپیوا و بخوجی که برجواندی پروژه قندیل و ایرانی دمشن حتی وکوی ساعتی باش مامستا اگر هي قصد بري خو بدا ادلبه پشتیکو شر داعش لباغوزي بداوي اني نا ادلب دا زيدي قوتا قصديه دفي ام في راستي ادلب مجماره كمزن ايسان تدنا جروبين چکدار تدنا خرابونه که پرمزن چه بی هک نبشي ويكي ام بيجن بدست اتفاقي دولي بن يعني دفي دولت السرلف دورن هيريش بشاور جيبه يعني مجار بچرنگي بيج دهري ليت بك شركي جاليه قصديوا ويعني كي چند جروبي بيفا غريداي جاليه دي تركي فقال جروبي دي تركي هنا ايجو تنزاني كي بيشغرتيه بديفانا كانوا ريجيم بديوا اي تركي بديوا اي روس بديوا دهوي دريدش برغو اي كوجيه كما خفتن لسر عفرين يجيش بركو هردم راضكين كو اوي بري خو بدن عفريني قط او بري خوناتنا عفريني أبانا تشتكي بس جبوي خاطري بعربيت باستهلاك أعلامي تشتكي قد عفريني دا إيرو تيكرن برخدانا هري مزن ملتي عفريني دكن أو كسيقو إيرو السينورا دخن دي تيارة جروجانا وروزي بدخوازن درباس ببن هر نصر مالو ملكي خو هرند مالا خدرونن هكر دبن دستي تركادا بي دبن دستي جروبي مافياوي دا بي خوين مش دا بي چم ناوي لي بكن جبر عفرين حفت سالة دا پر زحمتي پر طنقاسي وبر ايش والام ديتن ايشاش حموي مصر او بقوم بلد جمالي خدركت ايشا بري مزن او بقو او كسانا جويدي درقصن برنا زهره ونبل ودفري دي تركي كرنا برامبر دو وقت كي دغو كسي دي تركي بونه خدي مال مالي وانا دا دباور يمدا بروبليم عفريني بو بروبليم دولتي دفي دولت السر راوستن دفي دولت فكره لفدورن حتى چارك بينن لچاره هري باش او هر کسکی عفريني د چشي وي د چريه د ما به کار به خو بگني مالي خو سر عرض خو وگري عفريني وگر بخو بر خدانه ک پر مزنه به چاوا درخستنا بلد عفريني خيانه حق عفريني دبو ايرو وگر بر خدانه ک مزنه لي او بيجن مش غابا به بري خو بدنا عفريني وقتي قوتا وهبو گوكاريبون رقاي ديرا زوري ومن بيجي وداوياوي باغوس الجور او بيجن بمارزگار كريا برا عفرين بدس بيكي دا وقتي بيجن عفرين قوتا دولة ابو باشا تيجي هي او قوتنا هي هولندا هي تركي دور ده
باش مامۆستا پرسە من یا داوی ئەوە ئەو ژی دەربارەی ئەدلبێ تەژینەها ئەماژە پێکرد تەگوت یعنی دوورە کو قەسەدێ بەرێ خۆ بدە ئەدلبێ گەلۆ جڤاکە ناودەوڵەتی وێ رازی ببن کو ئەدلب دبن دەستێ چەکدارên Cebheta Nusrada bimîne wê çi çareyê ji bo Idlibê bibînin نا divê derê de jî bi rastî jî yanî wextê got em bêjin Daeş grûpeke tendrew xwîn mij weke karê bi rengekî terorî lê meyzênê pir xirab bû lê Nesra jî di bîr û baweriye bide weke şexs et bêjim Nesra jî kêm zêde ne ji wê riyê ne şiştiya ew jî wî fikrê İslamî bi rengekî dîtir kê dixwaze navekî dîtir kê moderntir ji biçûkekî xwe bike ew ê neqebûl bê di wê de dibêj ber got Nesra bi xwe jî yanî ka di dawî de ê kî wê dimeşênî kî wê birêv dibe Idlib divê te bête çareserkirin bes çareserkirin wextê ez dibê qesed nikarî qesed bi xwe nikarî divê piştgirtîka mezin jê re pête kirin heta got karibin yanî em bi xwe zan wextê got sînor ve bi yek jê di Tirkî de millet ji wê derê derkeve bi milyonayê ne şixulê 10,000 û 15,000 û 5,000 insan gelek millet dava Idlibê de heye yanî Idlib ê bête weka katastrofeke îsanî çê bibe weke sala not û yekê di başûr de bêçawa millet derketa sînorê Îranê û sînorê Tirkiye yanî duê dê de ê nesehel bê divê piştgirtiyeka mezin jê re pê kirin divê bi mêjiyekî mezin bê û em hêvî dikin bu ev dewletana li ser bigine giftûgoyekê û millet nebe bi qurban ji ber got tim û tim heta weke îro di rewşa Sûriyê de ê got qurbaniya didê milleta باش gelek spas ji bo mamosta Menal Husko şirovakarê siyasî ku bi şêwayekî zindî tu li gel me bû gelek spas ji bo zanyaryên te mamosta Grupên çekdar li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê xelkê deverê han dide li ser çandina madeyên hişber û bazirganiyê bi wan madayan bikin. Rêxistineke ya mafê mirovan li Efrînê eşkere kir ku grupên çekdar bazirganiyê bi madeyên hişber û rêklamê ji bo bikaranîna madeyên hişber dike. Rêxistina mafên mirovan li Herêma Efrînê daxuyaniyeke divê derbarê de belav kir û tê de got hêzên grupên çekdar li Efrînê li ser kiryarên xwe li dijî xelkên Efrînê û berdewam e bi hemû cûr û alavên xwe tundodojiyê di derheqê milletê Kurd de li Efrînê de dike û kiryarên wê mîna kiryanên rejîma Esed derheqê xelkê Sûriyê de. Rêxistinê zelal kir ku grupên çekdar mîna Lîwa Şemel amadekariyên çandina madeya heşîşê li navçeya Nebîhorî û her du gundên Şiltah û Mirsawa dike û cotyarên penaber han dide ku heşîşê biçîne. Her wiha rêxistina mafê mirovan daxwa ji aliyên bihpirsiyar kir ku bi erkê xwe rabe û kar bike li ser qedexekirina çandina madeyên hişber ji ber ku ev yek civakê ji nav dibe û reftarên civakê berve xirabiyê dibe. Ji aliyê xwe ve polîsên sivîl beşên nehiştina madeyên hişber navçeya Bilbilê dest bi ser welatiyeke xelkê Ghûta de kird ku gomeke ji madeyên hişber û çek hilgirt bû û xwestibû ji bo Efrînê veguhêze. Her wiha rêxistinê di daxuyaniya xwe de gotibû duh artêşa Tirkiyê çar endamên Grupa Hemzat li bajarokê Basûtê girtibû ji ber kiryarên wan yên revandinê û qeçaxiyê kirine madeyên hişber di riya Çiyayê El Ehlam da ku bigihêne her du bajarokên Nibil û Zehrayê yên ku dibin kontrola Îran û Sûriyê de. Rêxistinê bang li milletê Efrînê û penaberan kir ku dûr bikevin ji vê karê metirsîdar û bikaranîna madeyên hişber ji ber ku metirsiyeke rasteqîne li ser civakê çê dike. Belê temaşevan hêja Herêma Ewleh li Rojavayê Kurdistanê û daxuyaniyên James Jeffrey şandayê taybet ji bo Sûriyê menha mêvandariya mamosta Feysal İsmaîl endamê desteya rawişkarî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKSê li stûdyê kiriye mamosta tu bixêr hatî. Mamosta James Jeffrey doh ragihand ku YPG-yekînên parastina gal YPG yên bi ser peydê ve nabe beşdarî di proseya Herêma Ewleh yan jî Herêma Aram li Rojavayê Kurdistanê li Sûriyê bikin. Gelo li şûna wan kî wê cihê xwe bigirin de pêşerojê de. Zanên Amerîkan ev ne carayekê dibêjin û peydehan yan jî YPG û YPJ jî kê pişdar nabin mentîqa min de ji ber got berê jî digotin alî têkiliyê me digel peyda ji bo dijî tîrora. Paşî tîror hat eşkandin tebîî îş wane malcem Amerîkana. Çimkî ji bo wê xwe amade kirbûn wa jî xwe qebûl kiribû evne. Piştî heyva 11 sala çûnî Amerîkana agedar kirin gotin heger hûn xwe neguherênin hûn neçin danûstandina bi hêzê Kurdî dîrê nekin
سیاسی سەر عردێ موجود و یەت خێزی وای عسکەریش دەرەوە هەنە چێل پێشمەری ڕۆژاواتکردن هەگەر بوارە ئاریکە اتفاقی سیاسی نەکەن وی جێوەل منتیقی نەمینێ بازێ هەیوا دۆزدەها بەری وێت وێ توقیعکی بکەن و وی کاری پێک بێنن لێ پەیەدێ چاول قوتا خۆی عسکەریت کرد و چاول قوواتی تحالفی دووەلیت کرد و هەبوونا داعشێ مابوو دیتن وەزە ژ مەسلحە وایە گۆ نەکن بەر بت ئەمورە نەت هاتن گۆ دانوستاندنێ بە ئەنەکەسێرە بکەن یانجی بەهێزی کوردیرە بکەن ئێ عسکەری وەک پێشمەرگی ڕۆژاوا مەسەلەن دوێمە خالێدە پشتی وەختی لوا دەرباس و پشتی پازدە هیوا دۆزدەها کرد موقفی ئەمریکانە ژوا واضح بوو و ترکاژێکی تۆ حەفدەیە هیوا دۆزدەها ترک و ئەمریکان لەو ڕۆشتن تەوقیعک بهاورەکەن و ترکیا داوت کێ گۆ پێدە ئانجی دەستئالیە پێکەکەی سووریایە دوێ سەر سینۆرێ من نەمێنن یان اتفاقا ئەدەنە برێڤە هەرێ یانجی ئەو اتفاقا گۆ ئەزوادور کە منتیقا ئامن چێ بێ سەرپشتیا ترکابی ئەو موضوع ئیرۆ پشتی داعش کەست هاتە سەر ماچی ژێیەکێژی جێفری مۆخی ئەمریکای حەقیقیدا یاخویاکە نەتشکین و گوتیە باش مامۆستا هون وەک پارتیا دەموکراتە کوردستان پەدەکەسێ و هەروها هون بەشێک سەرەکەنە ji ئەنەکەسێ ئامادەکاریین وە ji بۆ قۆناغا بێ دە هەرێما ئەولە لە ڕۆژاوای کوردستانیدا چینە ما زێدەی جارکی وەختە ئەمریکانە ممثلینێ پارتی یانژی ئێ ئەنەکەسێ بە ئەمریکان ڕشتی یانژی بهند دەولەتە ئەوروپی ئێزێل هێز دوێ سووریادا ڕونشتە یانجی گەل رووسیاژی ما دایە خویاکردن ئەم ئالی ئیدارەکی مشترک بە هەموو پێک هاتێ منتیقا کوردستانە سووریارە دچن و ئەم ئیدارەک مشترک چێکن بوارە چێ خرستیان بن چ عەرەب بن چ کوردن سربخۆ بن چن ئێت قبول بکەن ئیدارە مشترک ئەم بوارە کار بکەن ji ber vê yekîjikê partî amade ye got derbas bike hêza xwe eskerî anekesî amade hêza xwe eskerî derbas bike leşkerê roj got ewlehiya mintiqî pêşiyan pêk bênin amadekarina me esasî anha ya ser sahê em ewlehiya mintiqê bigirin em karibin nehêlin şerekî navxweyî çê pêd namede çimkî şerê navxweyî ne ji mesleha miletê me ya ne ji meslehata mintiqa me ya ne ji mesleha mustaqbelê Kurdistana Sûriyaya ne ji mesleha ملەتی عەرەبەژی و نەژ ئێ خرستیانە و ئێکو چمکی دەستپێکردنا شەرەکی نافخۆیی پێک هاتێ منتیقێدا وێگەلێکی بدۆمێکەوێ ناسەکنیش بەرێ ئەم پارتی بدەرەجەیەک و ئەنە کەسێکی بدەرەجەیەک مەرە ئەم هەیش وێ نقطێ ئەم گەلێکی کارژێتکن ئەم نەهێلن شەرەکی نافخۆیت نا باشە ژالی عسکەریڤە هونجی هێزن پێشمەرگەی ڕۆژ و 7,000 پێشمەرگەی ڕۆژ هەنە هون ئامادەنە کو بەشداری بە هەفکاری بە یەپەگێرە ڕێڤەبەریەکە نو لە ڕۆژاوای کوردستانê birêve bibin. هەگەر دەولەتێ زێلهێز قبول نەکەن پێدێ بمێنامی چاو ئەتیفاقی پێرکردیانی ئەو دبێژن و نەپەشدارن تێدا ئەو دبێژونی نەپەشدار بن ئەمریکا رووسیا ئەم سەر خاکێل سەر ئاردێنە ئەمژی خاکە خۆ بەرنادن ئەو شتێکی وەسا دەبێژن ئەوانە ملەتێ مە دوێ هەفت ساڵەی چووی دە بقەوەتی حکومکردن سیلاح حکومکردنا ئەمە زێدەی جارکی اتیفاقی بارکردە نەبرنە سەری مەسێ اتفاقی بوارەکردن نەبنە سەریت بن سەها بەرێز سەرۆک بارزانانی دەتەوقیع بوو یا احتیرامی وێ نەگرتنا لێ ئەمریکان ئیرۆ دبێژن و نێ نەدە بەشدار بن تێدا نە ئەم دبێژن نەبەشدار بن ئەو گۆکارە بن خۆ بگوهرینن خۆش پەکەکە قوتکن هەندێک شخصیاتن معقول هەندروێ پەیدێ دەهابن ئەو شخصیاتی ئێگۆ ئەس دەستخۆشی لەواتکەم گۆکاریبوون ئەی ڕەقیب لە باغۆز دەینن كاربن احترام آلا كرساني بقرن احترام بمقدسات كردا بقرن احترافي بهبونا خو بكن وكا كرد لسوريا نوكا بيك هاتك سوري ناف عرب وطني ناحية وطني تاني بجن يا قومي نبي جبر فينا بجم دويت بيا دخو بقهري نجي انا كساب بري احمد ابو اتفاقات ابكي او انه ما احمد انا جبي مساليره باش ماستم داعش بداويهات قناقه بشتي داعشه ويتشبه وی کار بیش بۆ ئاواکردنا منتیقە ئەولەهی بێ و پێک هاتێ منتیقی هەمی تێ دەبن وێ دەورەکە ئەنە کەسێ سەرەکە تێدا هەبێ لێ دوێ ئەمش بیرژی نەکەن تورکیا دەولەتێکی زیولهێزە منتیقێدا و دەولەتە دووە بقەوەتە خۆی عسکەریت حلفان ناتۆ دەیە هەفپەیمانی ئەمریکانەیە ئەمریکان هشکرێت بێژن دوێ بەرژەوەندیە ترکا ئەم بەرچاو بگرن ئەم دبینم ئەس دبینم ئەوێ دەورەک ئەساسی تورکاژ مەسئلێدا هەبێ هەگەر بدلێ مەبا بەلکی مە قبول نەکرا یان بەلکی مەگوتبانە ڕەنگێ وێ چییە ئەم بێ بکەن لێ بەهوەریان بدا یا باشترینش کوردارە یا باشترینش کوردارە بۆ هێزên کوردی مەناتقی کوردیدا حیمایەت بکەن لێ وەک تەحالف
دورك تركا دريات حالف تي دوي هبي ام بيجن اريوي بينا باش مامۆستا دوه li bajarê Qamişlo li piraniya taxên bajêr çekdarên YPG yan jî PYD dest bi hilmeta girtina ciwanan kiribûn. Gelo eger heye ku tevî ku qesedî jî radigihîne YPG radigihîne ku ew ê berê xwe bidin Idlibê. Eger heye ku ew hilmeta girtin komkirina ciwanan ji bo proseyek leşkerî li ser Idlibê hebe. من باوريام دبلكي او بخا امدنا الكيدي بكاري خو بكن بشغل جيرا بري چونه حتى بزبداني چونه نتني حتى ادلب بري چونه كار كنا دوي مساله دا بري باش بري وانا دان جولانش يعني ادلب دي سباشه نيجي حدود كرسان سوريا لي بيدا الدار خليل برسينه دنوروز دد مالباطه دد غرها دندل نوروز دلجيكي معلومات مؤكد غانما الدار برسينه تبجو ترك ورنيا ناغوتي اريوي ترك ورن باشا آمده بوناوه چیه دبیجن ایما امی برخودانی بکن هگر يعني ويك همان كراسات عفريني همان كراسة عفريني او چیه لیلونی ایگو کس دگاری تیر درباس بین کاری برخوادی میکنه ولی قامشلو برخوادانی بکن تفكو قامشلو دشتو انه ده رأي هندروي بهده دهنا ده يعني ده وجهة نظر بعربي دبيجن ده رأي هنا ده فرشي هنا هناك دبينن انه دفيت خو بقهرن ياغو امريكان اصراف چونكي امريكان الباغوزي جوار گو چينا برموزي PKK هبن ورموزي PYD هبن جبر قائمه ديجيتوري امريكي دنا نشيدا اي رقيب يعني اف انتصار تحويل كرنش كردار نش PKK و PYD او تشكي بيروز بو فيجي او تيار هندوري PKK دكاري بدورك خو ايجابي بليزيد هندوري PYD دا والبريل برفاي قد بيجنا مي برخداني بكن برخدان بهوريام دل سهل الجزيرة يعني دشتا جزيرة دل نكارن كي جن نرين ويب سر كفت ما مستا تأكيد بينو وين نرينا دو بسر كفي هاجر جو خب حركين نشم كي جبر أمريكان يادي قرفت كي أمريكان هبونا هذا كمسلحي PKK لسوريا إذا شغله إنما أمريكان دبيجن جيفري بقشارتي قوت ون نمشاركن بمنطقة ولا هيدا باش ما مستا مجارك دن هن كاس هن سياسة مدار دبيجن تفيكو بربرسكي يبجي بحسكر كو بغدادي بري خدايا ادلبي قالو او تشاوا جباغوزا دور بيچكري جبو ادلبي هاتا فغواستن زاني عندك دهندروي باغوزي دا هر فتره كي تي مجالك دانوات دركفن خلكي مدني يعني درجه تفكرن جبوغو من يعني دريكي امن جبو اي مدني جندروي باغوزي دركفن بله تصورات PKK دجي وتصورات PYD ده وتصورات امريكان دو 3000 باغوزي دنا لي مد ملاحظات كر هر سري سير وجا 3000 جدرت كت ملاحظه ليد ميزاني يعني او كسيت جناف دولتها هاتي تبليه بقبنا اجناب واحد تبلو داعش يبونا اجناب واحد تبلو مخابرات دوليد هندروي داعش دودنا يبكي وهذا صاحبون ريد دانا خلكي خوش در كفن دناب مدنيارا هندك داعش درت كتن بلكي مخابرات دولت عجيبون دناوار درت كتن بهزارة در كتن شبا خوزي او ناجن هابونا خلاينا ام منطقه مد الهولينا والايدين والايدين الجهدينا او فاغو هذا عندنا عسكري معسكرات قرتني وايدي جي تحويلي كامبا كرنا بهوريا مدى ندبي شعب دار يا اخو امريكان او غيري وارج دركتيه يعني بغدادي جوار لازمه دفر خصن ويمشي انه يدري اف تشدريا نظام رد بدركتبه تشدريا عناصرنا داعش دركتبه تشدريا غيري وار دركتبه لي منطقه باغوزي كنترول كرين يدسن كز دركبه الا ممرات امنه رواد قد ما انا نفريه طيرنا داكتنا يدي نبرنا هل بد يعني شعب قرتنك جيت شي بوش دركتنا وينا يانجي جبري نلولا ممكن دبين هناك دبيجن بلكي الباديه شامي بو يعني الصحراء شامي نقبا شامي ورقه دتشودات لي اكيد نزيكي منطقي بو اداره منطقيه تكر حتى جو اخر شيء بهات فجاه دبيت جو بهتر ند منطقيه دبي دركت بي بس ما منطقه دورا ادل بيجي كنترول كريا ما اوجد بن شعب بس يعني تشتن ابناء نشغل ما مستا امذاكرنا سروكت امريكا دونالد ترامب ج تفليكرنا جولانج بو اسرائيل سياسه مدار دبيجن كو روجالاتك نافين نو و نخشيا و ورا رسماندن بارا كردان دوي روجالاتا نودا و چبه نخاسم روجاوای كردستاني باورياما سوريا دولتك عمري نص سال شبو تقريبا سوريا نب إرادة شعوبية منطقات سوريا دهاتا آفاكرن
سووریا بەرێژێ دگوتن دەولەتێک تابعی بیلاد شام بوو کورجی جزءك الحاق بوونە پێرە یانجی کێ هەندێک دروزە الحاق بوونە پێرە یانجی يعني دولة العلويين جي بري هبو بهوريام دا دولة أوروبية اتفاقيات بيقو دا فاشلين جبر استقرار منطقة دا چي نبو گوهرتنك تخارطها منطقة ردوه أو گوهرتنا هناكي گو برجوية برجواندية بيك هاتي في منطقة بيك تيدا بيك ورن هجر بيك نون واستقرار دي صد منطقة دا نبي ومصالحي واجناينا بارستن گەلێک سپاس بۆ مامۆستا فێسەڵ اسماعیل ئەندامی دەستای ڕۆژکار یا پارتیا دەموکراتە کوردستان سووریا کوتە میوانی مە لە استودیۆ بۆ گەلێک سپاس بۆ زانیاری دەمامۆستا سپاس بودا لە عفرینە ڕۆژاوای کوردستانê گروپên çekdar li gundê Kefercenê û meydan Ekbesê raco bi hev ketin û şer ji bo çend demijmêran berdewam kir. Li gor çalakvanan li ser torên civakê belav kirine ku doh şer û pevçûn navbera çekdarên Şuheda el Bedir û Cebhel Şamiyê li gundê Kefercenê roda û ew şer û rewşa tevlîheviyê ji bo çend demijmêran berdewam kir. Li aliyekî din li navçeya raco li gundê meydan Ekbes şer navbera du grupan de derket. Li gor jêderan ku sedema şer li ser parvekirina mal û milkên welatiyên Kurd yên Efrînê ne. Alîgirên rejîma Sûriyê li bajarê Qamişlo xwepşandanek pêşgiriyê ji bo colan li darxist. Têde berpirsên Partiya Elbas li bajarê parêzgeha Hesekê amedebûn û alên rejîma Sûriyê û wêneyên serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed hatin bilindkirin. وەکو پێشگیریەکی ji جۆلان re û nerazîbûnek li ser biryara serokê Amerîka Donald Trump rejîma Sûrî xwepêşandanek li bajarê Qamişlo yê Kurdistana Sûriyê li darxist. Xwepêşandana ku li pêşiya kombenda bajarê Qamişlo ya Yekîtiya Ciwanên Şoreşger yên bi ser rejîma Sûrî hate li darxistin. Têde emîndariya Şexê Partiya Elbas li Qamişlo û gundewarê wê û Rmêlan û Dêrek her wiha endamên serkirdeyatiya kombenda bajarê Qamişlo amade bûn. Di wê xwepêşandanê de sloganên pêşgiriyê ji bo colanê hatine bilindkirin. Her wiha aliyên rejîma Sûrî û wêneyên serokê rejîma Sûriyê Beşar el-Esed hatine bilindkirin. Ev ne cara yekê ye ku rejîma Sûriyê çalakiyên bi vî awayî li dar dixin ku beriya niha jî gelek caran rejîma Sûrî xwepêşandan û çalakiyên Partiya Elbas li nava bajarê Qamişlo tê li darxistin. Tevî ku çekdarên PYD ragihandiye ku nabe tu çalakî bê wergirtina moletê li Kurdistana Sûriyê were li darxistin û herdem êrişî çalakiyê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dikin lê rejîma Sûrî berdewam e li darxistina çalakiyên xwe bê ku tu moletê ji çekdarên PYD wergirin. Piştî imzakirina biryara serokê Amerîka Donald Trump ya mikurhatin bi serweriya İsraîl li ser bilindahiyên Colanê ya ku sala 1967 de dibin kontrola İsraîlê de bû, rejîma Sûriyê vexwendinek kir ji bo darxistina civîneke ewlehiyê navdewletî derbarê wê biryarê de. Serokê Amerîka Donald Trump biryarek derbarî mikurhatina wîlayetên yekgirtî bi serweriya İsraîl li ser Cewlanê imze kir û nerazîbûnek navdewletî derbarê wê biryarê hate holê. Piştî imzekirina biryara serokê Amerîka Donald Trump ya mikurhatin bi serweriya İsraîl li ser bilindahiyên Cewlanê ya ku ji sala 1967 de dibin kontrola İsraîlê de ye, rejîma Sûriyê vexwendinek kir ji bo li darxistina civîneke ewlehiya navdewletî derbarî wê biryarê. Şanda Sûriye ya herdemî ya netewên yekgirtî daxwaz ji serokatiya Encûmena Ewlehiyê ya Konferansayê pêra dibe ji destpêka vê heyvê ve kir ku demekê destnîşan bike ji bo li darxistina civîneke bilez bi ermanca gengeşekirina rewşê li Cewlana Sûriyê û bin pêkirina eşkere ji aliyê welatekî endam de Encûmena Ewlehiyê de. Ji aliyê xwe de serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan peyman da ku ew destgirtî anko bê bersivra newestin beramber biryara serokê Amerîka Donald Trump derbarî mikurhatin bi serweriya İsraîlê li ser Cewlanê û soza bersivê beramberî wê yekê da. Erdogan amaje kir bi mikurhatina Trump li ser serweriya İsraîlê li ser Qudsa Falastînê û tekez kir ku piştî mikurhatina Trump bi serweriya İsraîl li ser Cewlanê ku ew bersiva wê yekê bidin û got jî ku pêwîst e ew bersivê bidin wekû serokê niha yerêxistina hemahengiya navdewletiya İslamê û ew ê bersivê bidin. Erdogan serbar kir ku nabe biryarek bi vî awayî ji aliyê Encûmena Ewlehiya Navdewletî derkeve hevdemî redkirina Yekîtiya Ewropa û rêxistina hemahengiya İslamê û Rûsye û Çînê ji biryara Trump re.
وزارت براوانی ترکیه دبیجه که ترکیه و روسیه یکم دوره هفبش لدورا رفعت که دبن دست یپگی ده برای برن. ده داخویانیه که ده وزارت براوانی ترکیه را گهاند که به مبست ریگری کردن لایریشان روسیه و ترکیه یکم دوره هفبش لترفعت برای بر. هروها وزارت براوانی ترکیه گفت که روسیه و ترکیه و ده هماهنگی ده و برای برنا دوره هفبش ده بردوام بن. سروکی هفپیمانیان اجتماعی یا اپوزیسیون سوریه عبدالرحمن مصطفی هوشیاری دا جه انجام مکرهاتن امریکا به سروری اسرائیلی لسر جولانه و تکز لسر وی که کو جولان بشک داگیرکریه جخاکا سوریه ناوبوری سربار کو او بردوام تکزیه دکن لسر یکیتی و ساغلامیا خاکا سوریه وکو جولان بشک ج سوریه و جولان خاکا که داگیرکریه و بریار نافدولتی ین زلال هنه دوی درباره ده. مصطفی آماجه کرد که راگهاندن امریکا دوی درباره ده بن پیکرنه که درباره وان بریار نافدولتی و ملت سوریه دخوازه خاکا سوریه بپاریزه. تکس کرجی که هلوست امریکا آلیکاری ده اولهی و آشتیا ده ورده ناکه. ارتش عراقی و چکدارین یپگه ببرن چکدارین پکه لشنگال دنافبرا خورادست کرنه و دانینا چک و شر کرنه نچار کرنه. جداره که اولهی یه آگاهدار راگهاند که فرمانده لشکری عراق چکدارین پکه لشنگال نافبرا دانینا چک و خورادست کرنه یانجی شر کرنه نچار کرنه. و ارتش عراق دبیجه ایدی نابه چکدارین پکه سینویر نافبرا عراق و سوریه ده کنترل بکن. هر دوی درباره ده و پشتی کل دورا شنگاره شر دنافبرا چکدارین پکه و ارتش عراق ده درست بو ددمان هاده لپارلمان عراق ده آلین شیعی پروژه که جبو درکرنا پکه شنگال آماده دکن. انجمن خوجهی یا نافچه جندرسه یا افرین روجاوای کردستان دست به کار دوباره غیر کردن کلان ناوند نافچه جندرسه کرد. انجمن خوجهی یا نافچه جندرسه لسر روپلا خوایا فرمی لسر تورن جواکی بلاف کریه کوش دست پیکا ماه آدار ده انجمن دست به دوباره غیر کردن کلان جندرسه کریه. لعفرین بگشتی و جندرسه بطایبتی جبر شر سالا بوری کلان و ناودن خدمتگزاری راست زیانه هاتبون اوج دست پیکا دامزراندن انجمنان دست به کار چاکسازی تکرن. زاروککی کرد یه باجار حسکی راستی گله که به سر و بر هات و ده انجام ده جیانا خوش دستا. زاروک بناو آرام کا و خلف که بخواه خلک تاخ عزیزی یه باجار حسکی یه روشاوای کردستان بریا دمکه راستی گله که به سر و بر ده سر خدا هاتبو. اشبو نخوشخانه قامشلو هاتبو و گوستن. اشبر برینا خوایا گران ده روژا سیشمه ده نخوشخانه که باجار قامشلو ده جیانا خوش دستا. هر دم و دمکه ده خلکن باجار و باجاروکن روشاوای کردستان راستی گلیان جالی ناوند لشکری و تین بیکو او کسین برپرس ورن دادگاه کرن. جدارین خوجهی راگهاندن که دو زاروکان لکامپا هوله لگندوار حسک جیانا خوش دست دانه. لگور همان جداران که او هر دو زاروک جبر نبونا سرپرشتیا پزشکی یا پیویست و روشا و کامپیا خراب جهمو آلیان و وان هر دو زاروکان جیانا خوش دستان. او کامپ جالی پیده و تی بری و برن و روشا و گلکی خرابه. پشتی راگهاندنا تکبرنا رخصنا داعش یا ترور در روجهالات سوریه ده ایریشک لدیر زوره جالی همان رخصنه و هاتا انجام دان. هفدمه در باسبونا دنگویا تکبرنا رخصنا داعش یا ترور دهوله ده لهجمارک ایریش لدیر زوره جالی همان رخصنه و هاتنا رودان. لگوری کو علاوه راگهاندن بلاف کرنه کو ده رخصنا داعش یا ترور 4 ایریش لگوندوار دیر زوره انجام دانه. و بهتری وان ایریشان دورین چکدارین قصد ارماج کرن ده انجام ده چکدارکی قصد جیان خوش دزدا هروها همان رخصتنه دورا الحویج جی لگندوار دیرازور ارماج کر ده انجام ده چکدارکی قصد جیان خوش دزدا و دو تانگرین وان جی راستی زیانه هاتن
دو سێشەمê jî rêxistina Daeş rêbindeka Qesedê lê destpêka bajarê min bicê Ermanc kirbû ku di encamê de heft çekdarên Qesedê jiyana xwe ji dest dan. Ew êrîşa Daişê hat piştî ragihandina Qesedê bêdawî anîna hejmûnên xwe bi awayekî giştî lê Rojhilatê Firatê piştî desteserkirina wan li ser devera Elbagoz. Herwiha êrîşên Daişê tê wê wateyê ku hîn şanên wan yên veşartî lê devera Rojhilatê Sûriyê hene و او یک دهیله تفلی هبونک اولهی و لشکری لی دوره درست ببه. تفیش کستنا ریخسنا داعش یا ترور لی مترسیا بردوامیا پروسین خوکوژیو و لفو تفگرا شانین وان ین لی دورین جدا جدا هیا. و پشتی بدست خستنا همان ریخستنی جه بهتریا خاکا کودبن دست سرکرنا وان ده تکلی سرشر کولانان کرنه. ده 23 وی مهیده هفپیمانیا نافدولتی راگهاند بو کو پشتی بداوی هاتنا هجمونین خو ین داوی کوی بردوامی دکار خو ده بکن تا گارانتیا تک برنا گشتی یا رخصنا داعش بکن هفیمانی سربار کربو کوی بمنن رجد د جیبجی کرنا ارکی خو ده او جی به پابند بونا وان به پیشکش کرنا الیکارین مرووی لدورین ریزگار کری ل سوریه و جناف برنا بردوامی یا رخصنا داعش یا تروریست لباجار قامشلوی روجاوای کردستان یکیتیان نویسکارین کردستان سوریه سمینارک جبو سعاد جگرخوین کچا هلبسوان کرد جگرخوین لدارخست تدا خانم سعاد بحث خبات دیروک و هلبستین باوی خو کر سعاد جگرخوین بکن براستی سمینار ما ایرو تنا بیشانجیرنینا تنی وقت بعربی بین وقت حواریه چه کسی پرسی هدن استفازم هنوك بناسين جو ما مستعجة وك رحمتية سيدة نايا ولو هناك معلومات شابكري بانجا جگر خوين جبوري بريجي سروكيان بيسكار وشنجيري كرد السوريا نابودم ونشتیم ون چه پرساج مدکن ون چه خوازن سرجیانا ما عملواتا ما یکی تیان ویسکارا یکی تیاج جنابم تیت کار کریه از بدل و جان کارم برسوی و بدم سرجیانا خودشتاغم خوازن زیر بشتاغم ون خوازن جیمون بپرسن بلکی پرساد بی از یکون دی توقس چیلونا صراحة هزار الناس لا شيء مش آدم قلت جيرانا قلت یکیتیان نویسکارین کردستان سوریه به هفکاری لگل سندیکای روزنامه‌وان کردستان سوریه شفبوهرکک لوفیسا خوایا هفبش لهولێرê li darxست. Di şevbûherkê de her yek ji helbestvan Nîçirvan Hacî û her wiha Şoreş Amûdî hejmarek helbestên xwe bi Kurdî û Erebî pêşkêş kirin. Di şevbûherkê de hejmarek rewşenbîr, nivîskar, rojnamevan û siyasetmedar amade bûn. اف جالکیک شالکین یکیتیان ویسکارا کردستان سوری بو و سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوری بو دو هلبستوان نهاتی ماموستا نیچیروان حاجی و شورش عمودی ایرو شویک ام زنگین کردن به هلبستی خو سپاسیا واندکم سپاسیا هر دو سندیکات کن پیوین اف جالکی بردوام بن و ورانه وستم اما دویش بورکی دا چندین هلبستین جور بجور پیشکش کردن هلبستین نتوی جواکی و هر وها اوینیجی از بهویما کو چالاکین وها بردوام بن جبر کسی هلبستوان برای هلبستین خوا نونراتی هستین جواک و ملت خود که لو ما پیوست بردوام برانبری وان راوستا و جنزیک و وان ببینه تا کاربی با اوای کی برچاو هست الجموع پیدا دبن بورگرینه و بده دیار کرن وك هلبسفان شورش عمودي من الفيدريد شفيركك بجدار بو جالية يكيتيان فيسكارن كردستان سوريا وسنديكيا روزنامه‌وان كردستان سوريا ما خست ازو هلبسفان بمره بجدار نيچيروان حاجي ام كاربن رنگك نوج هلبستا كفنا شوبي ويا نوجن ام بيشكيش بكن ام بهوينا كو هلبستي كو ما بيشكيش كر كسين كو بجدار بون بدليوان بو و ام تشتين مجي بروجي مجي دواري هلبست البيجي هنن براستي وك هلبست ما خست في شفير كده ام كارم رنگكي نه بدن كسين بجداري في داري بونن و قالك سباج و بجدار بونا وشي بله تماشاوان هجا به وی اوای هم گشت داویا بولتن اخوا دوباره سروچه
روسیا و ترکیه یکم دورین هفبش لباجاروک ترفعتی پارێزگا حەلەبێ birêve birin. Rejima Sûriye û opozisyona Sûriye narazbûna xwe ji biryara Trump derbarê Colanê diyar kir. Piştî raghandina têkbirina Daişê, êrişek ji heman rêxistinê ve hate encamdan. Grûpên çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê li ser diziya mal û milkên welatiyên Kurd bi hev ketin. Her şad û bextewar bin.